hirya no hino ku isi, mu madini, mu nyandiko, mu minwa y'abantu, mu masosiyete, mu bihugu, mu binyamakuru, ku mateleviziyo, ku maradiyo, hari ijambo rigarukamo cyane. Iryo jambo ni ubusumbane. Uyu munsi ku isi hari ibihugu 196, noneho 26 muri byo ni bikize cyane. Ibyo bihugu ni nka Amerika, Canada, Australia, Singapore, Japan, Thailand, Swiss, North Korea, Holland, Spain, Denmark, China, Hong Kong, French n'ibindi. Ku ruhande rw'ibihugu bikenye hariho Bolivia, Haiti, South Sudan, Congo, Burundi, Eritrea n'ibindi. Ibyo ni ibihugu bikenye bigakena ukongeraho na cyane. Amakuru yatanzwe n'umuryango wa Focus Economics, abashinzwe gupima iby'ubukungu ku isi, bagaragaza yuko byibuze igihugu kuba cyitwa igikennye cyane ari uko umuturage waho atabasha kuba byibuze yarya $3 buri munsi. Ese ni ukubera iki ibihugu birimwe bikennye ibindi bikaba bikize? Umuryango wa Economic Focus wakoze ubushakashatsi ndetse uduha amakuru yizewe ugaragaza impamvu igihugu gishobora kuba igikize cyo kikaba igikennye. Akarorero, amakuru yaduhaye waravuze ati igihugu kuba gifite inzego harimo ibigo bya leta na za ministere, politike mbi cyangwa se inzego mbi ziganjemo ruswa, ibyo bituma igihugu kiba gikenye, kikaba igitindi ndetse cyane. Kubera ko mu majyaruguru y'isi mu mico yayo babyitwa clan based thinking. Umuco n'imyizerere n'imigenzo biba byarinjiye mu bantu. Mu bihugu 19, 70% byabyo abantu babo baba barakize cyane. Ariko ku rundi ruhande ibihugu biba bikennye cyane biba ari iby'amadini. Ese ni ukubera iki amadini ashobora kuba yakenesha igihugu? Ni uko inyigisho nyinshi ziri ahantu henshi, mu madini menshi, mu bihugu byinshi bikenye, muri Afurika no mu bindi n'ibindi, ari ngo ubutunzi bwo mu isi ntacyo bumaze, ibifite umumaro ari by'ahazaza. Ibi bikagenda bigacinyiza, bikica urubozo ibitekerezo n'imitima y'abakurikira amadini, ugasanga abo bantu ntacyo bakora cyo kwitunga no gutunga ababo, bityo bakisanga mu bukene. Ubwikorezi cyangwa se transport and communication none indi ngingo yabasha kuba yatera ubukene. Urugero nka Bolivia ihanye umupaka na Brazil, Peru ndetse na Chile. Muri ibi bihugu bigikikije nta gihugu na kimwe cyabasha kuba cyakora ku nyanja nka Pacifique, Atlantic, India. Ibi ngibi bikaba byatuma rero iki gihugu kitabasha kuba cyatera imbere na gato. Ari nayo mpamvu bigaragaza yuko gukumira ubukene muri ibi bihugu bisa naho bitashoboka. Iyindi ngingo isa nkaho itumvikana nubwo yumvikana, iravuga iti umutungo kamere nawo ni ikindi cyago cyateza ubukene mu gihugu. Biratangaje cyane kubona umutungo kamere nka peteroli cyangwa amabuye y'agaciro bishobora guteza imbere igihugu, ariko nkaho umenga biravuguruzanya. Ibihugu byinshi ku isi bikenye cyane bifite ubutindi, byapfuye rubi, bifite uwo mutungo kamere ndetse ku bwinshi. Ubundi umutungo kamere nka peteroli n'amabuye y'agaciro ni nk'inyongera ku gihugu cyangwa se ibyo twita intasifier. Igihugu gishobora kuba gifite umutungo kamere mwinshi cyane, ariko se kibaye kidafite inzego nziza, icyashobora kuba cyakena cyane kandi gifite uwo mutungo?
nuko akenshi igihugu gifite umutungo kamere mwinshi mu butaka bwacyo usanga gifite ikibazo gikomeye cyane, icy'abafilozofe, abanyabwenge, intiti, intyoza, abahanga biswe resources trap. Ibyo biduha isura nziza cyane itwereka ko impamvu Kongo ari igihugu cya kane ku isi mu bukene, mu butindi, mu buhanya, ariko yamara ibiramambu buri telefone yose nawe ubwawe uri kuranyumva ufite mu mfuko wawe cyangwa se mu ivarisi, mu ibaga, mu nzu, aho ariho hose iri mu ibuye ryo muri Kongo. Si igitangaza kubona Kongo n'abanyekongo nibe muri Kongo bikenye, nuko uwo mutego bawufashwemo bakisanga muri situwasiyo cyangwa se mu mibereho y'ubutindi. Murakoze cyane. Reka igice cya kino kiganiro tukihagarikire ahangaha. Yaninzisabira Moses na Sengiyumva Stefan. Kora share, subscribe, like, comment, naho ubutaha.